No, teraz natáčaš. Klara, ich muss hier durchlesen. Ich muss hier lesen erstmal, ja? Klárinka, čo je to? Čo je to, Klárinka? Darček? A kto ti kúpil taký darček? Papinko? A čo je to, Klári? Čo je? Kolobežka? Ja, ty už si chceš na to hačať? Počkaj, to ti papi musí opraviť, Klári, spadneš. To ti papi musí najprv namontovať. No. No, ako ti to namontuje, no? Skús to odnamontovať. Tak sa nedá, to musí papi namontovať, no? Klara, das Problem ist, ich brauche Imbusschlüssel. Und wenn ich den Imbusschlüssel nicht finde, dann haben wir ein Problem. Čo? Jaj, neviem. Klara, festhalten.